ti ćeš mi malo pomoći zbog naočara. Poštovani farmeri, na ovo imanje ste svi ušli kao poznate ličnosti koje su svoje karijere izgradile pre farme. Samim tim što ste već godinama u javnom poslu, trebalo bi da znate da svaka vaša reč ima težinu i da je sve što izgovorite praćeno velikom medijskom pažnjom. Psovke i pretnje jednog od farmera danas u toku dana prešle su liniju normalne komunikacije, a bilo ih je toliko mnogo da smo prinuđeni da kaznu odmah sprovedemo u delo. Ljubo, odmah se spakuj i kreni u izolaciju. Tamo ćeš provoditi vreme sve dok te zadruga ne obavesti da je tvoja kazna istekla. Nemaš pravo da napuštiš kuću iz izolacije, a gazda je jedini koji ti može donositi hranu i piće. Kaznu ćeš provesti u kući za izolaciju koja se nalazi sa tvoje leve strane kad izađeš iz glavne kuće.